ubwitonzi n'udusoni tw'abakobwa bafite mu biganiro ureke Dorcas wataragurika nk'intondori. ADPR yarajugunye ku bisuko benshi barumye indimi kuri Nyashi takwirwa mu ngutiya ni mwiza mu ishuri n'umuswa gusa yakunzwe n'umuherwe. Ntumbaze niba z'igifaransa oya ndakwinginze kuko Naterere Keza n'umugore utuje aruba kandi ntiyava muri ADPR aho kureka igitambaro yasiba kuva mu nzu. Ni icyana cya Papi Clever. Ubu ngubu afite imyaka ingahe? 22 yose burya yarahiye ashaka amafaranga agera kuri miliyoni 100 ku mwaka umwe. Impamo Vestine yamaze kwandika ibaruwa isezera MRL nako imuhenera ati gumana boro zawe tubyara nyabo. Ibintu by'ingutiya zanyu ngo nta ka makeup ntaki wapi. Aho bihuhuriye yageze ku mutwe arabazitura dore gitutasha. None se uretse kuba Vestine afite Nyashi ntokunda taye no mudazera afite ngo ni igikara sinzobe aramaze ngakwereka itako nibwo viva. Nuko Nyashi mureke dukomereza no ku makuru ya Vestine. Murabona iyi ni comment bateye bakimura gupostinga MRN ndetse n'uyu Vestine n'umugabo we Harwese yandika ati uyu munsi nibwo namenye yuko aho Yuda yasohokeye nyuma yo kugurisha Yesu. Wumvisha ayo magambo cyangwa se iyo comment ugatusanisha n'iyo video umaze kwiyumviraho ubwawe urasanga birimo guhura neza ko uyu MRN ari we wabaye Yuda akagambanira uyu Ishimwe Vestine. Uyu Ishimwe Vestine ku myaka ya 22 amaze gutandukana n'umugabo we bahanye divorce. N'umugabo we bita Idris Adraogo n'umusore wo mu gihugu ca Burkina Faso kwa Ibrahim Traoré. Munarebye neza aya mafoto y'uyu Idris Adraogo urabona neza ko asa na president wa Burkina wo bita Ibrahim Traoré. Ahanga rero basibandika ati uyu munsi nibwo namenye aho Yuda yasohokeye nyuma yo kugurisha Yesu. Nibwo mukanya Vestine yanditse ibaruwa ayandikira uyu yitaga ngo ni Daddy Irene avuga yuko batandukanye burundu nta naho bakongera guhurira. Ati tubyara nyabo nta bandi twakongera nta kindi kintu twakongera kuvugana kuko ibyo wankoreye birahagije ku myaka yanjye 22 wayitumye mpitamo nabi. Ariko uyu Vestine akaba abaye isomo cyangwa se iciro ry'umugani hano mu bakobwa bo mu Rwanda bagomba kwitondera ibyo bakora bashakashaka abagabo bihuse ku myaka ya 22. N'umukobwa muto ya cyane yakurikiye amafaranga akurikira ubutunzi ariko ntiyibuka yuko uyu mugabo nta n'igihe kinini bari bamaranye. Kandi umugabo mu by'ukuri ntago azi n'ururimi rw'icyongereza akoresha igifaransa. Ese mwakwibaza ngo uyu Vestine n'uyu Idris Adraogo bamenyanye gute? Kuntu bamenyanye rero ni MRN wabahuje ari we yita Daddy Irene. Ne wabahuje kuko Vestine nta gifaransa azi kandi umugabo nawe nta cyongereza azi. Uyu rero yasamwita ni Yuda. Reka badushiremo umuntu bagiye gusa urumva jewe ariko ubona abonye ugiye gusa na gasuku nabonye atari badas ahubwo ni papa ngashiramo turebe papa. Ariko umuntu yo kwibzara ndahebje. Okay. Ese koko abantu bazi amateka y'uyu mugabo bita Jeskizo wa Mipago icogere mu nkuba cyangwa se Gasuku Media TV mwatubwiye amakuru ese koko nanjye nkuko ndabibona ese koko ibi bintu byaba ari byo? Uyu umushumba yafashe amafoto arayegeranya aravuga ati abantu murabona badasa icyo batandukaniyeho. Mbona neza nanjye nitegerezo bwanjye nuko Gasuku nta marinette yambara utugofero ntumwe hose barasa physically neza.
ese koko namwe niko mubibona? mutere ko munshaka kugira ngo duhure muri comment mumbwira ukuntu mubyumva uyu Gasuku n'uyu bita Tshisekedi Chilombo yo ni perezida wa DRC uhangayikishijwe n'umutwe w'iterabwoba. Ese koko Jeskizo wa Mipangu ati n'umwana nase umwana ninde? Ise ninde? Ise w'umwana umwana ni Gasuku. Ise n'uwo bita nde? Aha, uyu nguyu mureba hano kuri screen yanyu, si ngombwa ngo muvuge, bita Tshisekedi. Inshallah. Nahoze ndeba amakuru hano kuri YouTube, nubwo Gasuku aba yabateye ubwoba, ubwo bwoba ni mubugabanye, mumuvuge nkuko nabonye Marina ari ubivuga, aho gati Gasuku uretse kuba yarabateye ubwoba, yarabinjijemo ubwoba, icyo ashoboye ni ugutukana gusa. Gutukana ni icyo ashoboye. Ikindi cya kabiri azwiho nuko asa na Tshisekedi Chilombo. Nibyo bintu bibiri. Icya gatatu kuri Gasuku, Gasuku ni ikigabo kinini kibyibushe cyane, kikunda kurya. Se namwe niko mubibona? Arabyibushe cyane, ni mugufi, afite inda nini, ayikundira kurya. Uyu Gasuku ni byinshi namuvugaho, kuko nababwiye cya mbere, aratukana cyane, agira umunwa munini, arasebanya. Ibiganiro byinshi akora abatukana. Ikindi cya kabiri nababwiye, asa na Tshisekedi perezida wa Kongo. Barasa neza, aho batandukanye nuko atambara marinete, akagofero ne kamwe, iminwa nimwe, ibitama wagira ngo barwayeho n'akabwaki. Icya gatatu kindi mbabwiraho nuko ari mugufi, tujanye mu nzira kubageze ku mukandara, ni mugufi kandi arabyibushe, nyamara apimye nk'ibiro nka 80. Ikindi yikundira kurya, nta kintu yavuga atarimo kurya uyu Gasuku. Nimushake musharing iyi video imugereho. Icyo mbabwira cyo nuko uyu Gasuku akunda ibiryo, akabatukana, akabasa na Tshisekedi.